Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'inu fi umurid dunya wad-din. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وأرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه واجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mula-mula tukbal TV pagsyukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada kita biisab makapagkaswa-kaswa si Elaw ito. Yene si pagpangadjian TV. Atawakan si pagpaisivan TV dangan padangan. Pahap TV niyatin bi. Amban ako na may misahin. Lamod na sampay ka, am kemon mapakalilay. Sababan nin, bisan pa inahinang ibadat, banggaylo ikhlasin. Duggay tumuon si tariqa, silabayan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tantunin useless do. Subi inindanan wet TV, Delu pinesuleyab ebut narka jahannamin tek kali selaw kiamat. Yene siye amag babas sa Quran. Si siye amag babas sa Quran. Amig jijihad. Amag nalafakah. Pagpayang bang ine sa babanen bang way sa ili. Umisi dem narka. Bese sayi ni hadya hinang din. Ine kyo pagbasahan de Qur'anin duk hadya tagil lalwe si taumasa. Haps wala rin. Atawakan siya dipe angut din. Inangut din billahi. Amig jiharin pagjiharan din duk hadya katalewan. Supaya hadya tagil lalwe bahani. Amag na napakahin pag napakahan nin dukhadja tegel alwe iya dayahan dukhadja tabantu we iya miyaan sayo ambanien ibadat de mahadja miyaan embes pahala hadja te do rin tehinang pardusehan sinabab amban iene ga ke ikhlas de miyaan ambanien sa ingge neben pakalebi kway tuneli antag-antag na kamlahat dem dunya. Lune kay pakapang-kapang, papakbak, pasaray-saray, sasang nginom-nginom kahawa, ataw akan nginom-nginom siya, ibang metode alim Saudihin, lamod na si katalibut nin, si Middle East, lune kay dendangan, lune kay may eka-eka, nisisitahin, gele pas amban kita bi ikhlasin, niyatin, pegi atat kala, tek kasi ilaw dem buli, oras ga niya haleng te bisine bang sine. Oras palahag ni metettoehin amban anak ni. Andahin amban illani. Lellahin amban andani. Anakin amban metettoehin amban anak ni. Kanya ni nga yuradine.
nagamep niya inasyasya manusia elewien malingkan iene amalanne bakas te perhelu ne meturata bolak dunyahin ada kala dembua amban mekeligtas kitebi iene pakalete bini ini umat Islam te explain tebi di ilew salasay tebi sedikit-diki yene si tenged kaidah al-masyaqqatu tajlubut taysir atau akan tajlibut taysir. Iene pe inne kehunitin ngonot sin kemurahan. Iene kehunitin ngonot sin kemurahan. Sampai tapatampal temiaan we bennal te doan te dalil amban Quran. Kau Nabi syara Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usur. Bisyara Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bisyara Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Sampai kamaanahan temian. Sampai te dot te iene dembua hadis. Sinubahat we mesie yene muhaddithin me keulamaan te muhaddithun yene dembua lella bakat koknen pagtaabot nilew bang niya ke rukhsane atau akan bang niya ke mian pe labeyanne seddi amban pamandi si waktu ene ginep bang manjari kay magtayammum sinambungan we me iene sawe ne miaan pende ga niya na mandi siya wasa pagsakay mandi me kamatay iyehin sabab pamandi ne miaan pegge peinte namba pagrave iene bakat ne miaan na magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam qatalahumullah ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Qataluhu pinapatay painde were pen Rasul sallallahu alaihi wasallam yene rembu'a ali. Papatay Allah Ta'ala hinsi. Wene penne siya nilew bangga ketauhan de. Bennal penne tambal ka awamin iyene as-su'al. Iyene penne syube kita nilew pen Allah Ta'ala hin. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nilew kam si a mengetahuan ihin apabila ni perkala ge ketahuan. Sampai te explain we te bang ine bayuan kehunitin si agama te si Islam isa nin kahunit ge pelekkat amban ibadat kuene me kahunit si paghajian kuene me kahunit si pagpuasi magsandal kogto kuene me kehunit si pagjiharan kuene me pente kehunit si pag-ayil bang baytu winter haggut manamal buhein so miaan kambal na iye gaya te pelekkat amban ibadat lay amban ien bisan hunit bebegante syube miaan bebegante dalam kehunit nelay pege gai paase klai iene pemura islamin tampal sampai te explain tadi lo si keduenen yene kehunit manjar ye pinasapi atau akan ga ye lamud amban parcin ibadat lay ga ye lamud amban parcin ibadat lay so binahagi we tevi inin bali telubayu isanin masyaqqatun azima iyene kehunit makalandu hajjenen sampai te explain tevi yene kahunit makalandu hajjenen inin bang sababan meke bincana barannu nyawanu ne penuhutan atau akan amban me lele etan nu aan me putuk atau akan putuk me gula mainun sambing me tengenun sempong me ungun atau akan tenang pengka me betis nun so inin paasek kemurahanin nancini atau akan si ahli pamilyanu tenang me kemula andanu me kemula anaknu meke bincana siye sampai umabut pente
meke mula nyaware ketelunen yene si alata anu bang kenya anen tehinang janan lepas alata nun bangge tehinang nu yene pegpemurasin Islamnya na tentunen paasek nanci inin yene kemurahan atau akan yene rukhsah inalenan were si agama tabi agama Islam. Keduenen yene masyakkatun yasirah yene kesigpitan diki-diki tesyubahat we tabi yene ko me bakat koles diki-diki atau akan kue me bahat diki-diki atau akan me keimpenan keu atau akan me bihan pekenian dan me belad bang duman bahasa belad grabe manamalan atau akan me megbeisu keu tebo ono rupente pelengan bisan pinengkaan diki-diki. So ini masyakkatun yasirah bang petekka nansi inin kemehumuhan teet ge paasek yene kemurahanin miaan nansi inin. So bisan megbeisu peinte miaan yene betis nun bang samantaran te kolek nu peru manambahayang yene menenggehin ge paasek yene kemurahan Islamin allowed ne keu uwe nambahayang keu ningko. So inin miaan maananin may pong kinaiklasan araku pasti iene tesubahat tabi delewin review tabi hadjamian dok miaan te seb tabi ubus tesubahat we tabi amban mi asbabut takhfif sinabab ine sababan nenoi petek kakemurahanin si Islam yene bangte paatag me parkalain inen paasek kemurahan Islamin yene ko me number 1 tesubahat tabi as-safar yene pegtulak-tulak. So nansi inin menjari muka ame muasehin menjari pinandak we amanambahayangin sambahayang luhulin ampatin pinedue menjari sinambahayangan we revisan pegua amban waktune luhulin pina waktu asar asarin pina waktu luhul magribin pina waktu isya isahin pina waktu magrib. To explain tabi miya andilew kerwenen al-marad yene kasaki kasaki paasek nansi inin kemurahan sin Islamin apabila keu peinte miaan saki paasek kemurahan Islamin menjari keu muka yene ko bakas te explain tebi si me bab puase yene yurulusi bakas live tebi dehelu payamanun bepi hukuman pegpuase atau akan bangkeniaan nen sakinun GTGS nu manambahayang menenggehin inallowed kewe Islamin nambahayang ningko atau akan bangkeniaan nun saki keu gekeu meke GS ngosal bohe bangkeu mag-ail inallowed we Islamin ginantian duk tayammum. So paasek iene kasakihin miaan rukhsahin pegpemurahin bangkeniaan nen kasaki. So nansi inin umasek kitabi hangkan ne niya waktune gero manjari magjamaah si masjid gero manjari magjumaat bang keniaan nen pasaplag duk ase-ase tebi kesumaplag iene COVID-19 inin atau akan iene coronavirus 2019 inin hangkan ne binaan pelebean me keulamaan tenbi megipta entero dunya pun gairahu jinari were iene miaan megjumaatin atau akan magjamaahin kena-kena rahu nambayang siluma sabab panghali yene ke umasek sin parkalain inen si alen tahtal marad yene kasaki lemikian tesubat we tebi annisyan yene pegkekeipat bang niya makakan we tekeipat ne we iya mian muase so continue ne puase nen ga ye batal pegge inallowed atau akan minaap ye we islamin sabab yene pegkekeipat neli so miya namban me tesubahatten last tesubahatten dilew al-kibar kapeinin epang ne sumagwa tesubahatten dilew las al-kibar yene kabahi bang abahi ingene mekege muase hangkan negene pinepuase sumagwa fidyatun ta'ami miskin atau akan ta'amu miskin megfidyane hadjas dakakanan miskin bang abahi ingene mekege nambahayang nengge bisan kene annen rukun menenggehin manjari neye nambahayang ningko tesubahat we tebiru isab sa inge bayuan pegpemurasin Islamin yene me bayuan ne yene me anwa ne at-takhfifat tesubahat we tebi yene takhfifut tanqis yene takhfifun isqat
Yene pegpemura pinagpagan ibadatin, kome si ahinayid generahon ng bahayang. Kemerwenen takfifu tangkis, yene mian pegkulang, amban iyan ang patrakaatin, niya waktu na hinang 2 rakaat. Kerwenen, yene takfifun ila badalin akhaf minhu, ginentian dahu, yene parkala demba ibadatin, duk parkala pemura amban, ginentian le, yene kome pag-ail, ginentian, yene duk tayamum. Kemerwenen takfifu takhir, yene pegpemura, mian pinadembuli hinin ang ibadatin si waktu ne. Yene kome waktu luhul, manjari sambahayangan no siya waktu asar. Kemerwenen takfifu puasili takfifu takdim, yene pegpemura, pegperehel ibadat, hininang pina-advance, bisan duman si waktu ne. Yene kome panambahayang asar, si waktu luhul, sambahayang isya, si waktu maghrib bang kineanen kinasar. Lemikian te syubahat we tebi. Yene mia antarkhis, yene pegpemura, bangga niya haleng nu malainkan me kinakan haram siya, me daat atau akan me mian ine ne me bangkay, me bawi tebi asa mian. So bangga niya pahalengan nu, me kebinsa na kao ne banggay kakan nu, iyene me daat mian, lai paasik rukhsahin, manjari keumangan amban iyene kinakan maharamiaan, gene keu pinadusihan we agamatin. Puasili takfifu tagyir, yene pininda bentuk pengehinang ibadatin, yene kome sambahayang bang kenean nen salatul khawuf, bang sambahayang yene dilem talew keu kome si pegbonoan pinindahan hayanin, duman panambahayang tin ko sambahayang kebiaksahan tin siya niya sambahayang inalinan were sambahayang salatul khawuf. Demikian may umat Islam, mian tesyubahat tebilas takhfifu takhyir, yene pegpemura, dinak megpene-pene keu, kone me pegkiparat bang keu bakas napa ubus tabangga no sa panuli atau akan talaray no sa panuli. Bangge keu makan amiskin, bangge mesem mekansie, bangge isab nga mahardika keu ipun, miaan pardu sumagua megpene-pene keu yene si telalu tesyubahat mian. Miaan te explain tebi di ilewin. Mia ante explain tebi di ilewin, balikun bi iene live di ilew miaan ile bangkag sedikit-diki iene tenged parkalaing inen. Kuwa itu may umat Islam nganak iene kaida atau kanyene Islamic code, yene al-masyaqqatu tajlubu at-taysir, yene kemurahanin ngonot atau akan kehunitanin ngonot sin kemurahan, yene me kaida inin. Isa'nin al-amru idha daqat tasa' wa idha tasa'a daqa, parkalain bangkeniaan nin pekiput, bangkeniaan nin kesigbitan keu, pen kaida ini bangkeniaan nin pekiput, peluha, pineluha we agama Islamin, pineluhaya iyene kahalan nun. Sa bangkeniaan nin peluha ne, na pinekiput ne balik iyene bakas pineluha ne miyaan. So, miyan S7 bi. 7 bi miyaan, indan-indananon bi. Bangkeniaan nin parkalain pekiput si dembuak manusia inurungan keluhahan wa Islamin. Bangkeniaan nin parkalaahin lumuhan pinekiput ne balik wa Islamin. Number 1 kaida. Number 1 eddo tebi kuhap-kuhap inin. Number 2 sebagai saliru inin magtapit maananin kemon. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Iyene pe inne kemudaratanin, iyene kesigpitan si baranduk si alat duk si pamilyahin kemudaratan, kemudaratanin tubihul mahdhurat, nga harus iyene parkala tinaggahin. Okay, balikan ku indananon biinin. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Iyene pe inne kemudaratanin,
Iene kesigpitanin, iene kesigpitan si baran, bang paatak si baran, duk si alata, duk si ahli pamilya. Tehinang hinarus iwe ne tinaggahin. Okay. Si ketelu kaidah. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sumagua pa inni. Iene kemudaratanin. Bangkew ngehinang iene panaggahan lay. Pege bente jinari ne. Suway hadja daganta ganta meketempeng iene kemudaratan nule. So inin explain to repesong-song. Keempat kaidah amban iene anak kaidah inin al-idtiraru la yubatilu haqqal ghair. Nabisan kew isab. Bisan kew isab. Ngehinang dembua tinagga. Sabab penempeng no iene kemudaratan metek kasi keulay. Apabila te osal no iene panampeng no kemudaratan nulay. Ala tak sawe no. Duman maanane lewe gay manjari beran no. We dangkat ni sampay bayad nin. Sumagua rumadangkatin dusenelay. Sumagua bang bayad nin, ga lamod dangkat. Okay. Okay nemian. 4 kaidah sali-sali iene maananin. Pakalehon biinin may pong tinaik kalasahan. Duk tahati tebi iene pakarajaan ini. Number 1. Penne. Ida baqal amru ittasa' wa ida ittasa'a baqa. Duk iene kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat. Iye pe inne parkalain bang pekiput ngurungan keluhayahan. Sumagua bang ne kelumuhaya pinabalik ne iene bakas pengurung ne keluhayahan lay pinekiput ne wene. Si kedua yene pe inne parkala daruratin kemudaratanin nga harus iene parkala tinaggahin. May umat Islam number 1 kaidah inin amban kaidah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Wei dembua elaw tetilaw iye. Ya imam, o penne imam. Dembua penne dende. Dembua dende. Petulak si kapaslangan. Kung medya mantagna si desierto. So, gay manjari petulak dendehin palangkew ambantellu ellew atawakan palangkew iene talahan petulakan nen masafata kasrin iene talahan manjari pagkasaran bangga niya mahram ni bangga niya kesumbang ni nuhut iye. So pagtaawot ietek ka iene miyaan si petulakan ni miyaan naihip lune ke matay mahram nin atawakan lune ke niya paatag si mahram nin tehinang gene me ketuhutan iye. So pagtaawot sa ili dendehin dendang-dendangan siya lepas ni mahram ni miyaan. So inihinang dendeinin mi halella duman kesumbang ni. Ganta pangandelan ni hinang ni mahram supaya niya sawe ni situlakan miyaan. Pente ngebutek kabalik kaplahat ni. Yene lela ta pangandelan salih. Na asal-asal nilay haram. Pegge duman kesumbang ni. So tetilaw Imam Syafi'i si parkalain inin. Pa inni, ya imam, dembua dende, ngedok mahram ni. Budumain kasumbang ni. Sinabab ambad pegge, lune ke matay mahram ni, atau akan gene kasawayan wa mahram ni dehaluin. Sinambungan wa Imam Syafi'i, iye na minelew inin, pa inni,
al-amru idha daqat tasa' parkalain pe inne bang pekiput ne si dempua ngurung ne pe inne keluhayahan iye ne si keurungan iye ne kekiputan li. So bisan keniaan nen haram si dendele itagna magmahram iye ne seddi amban kesumbang nen sababan kekiputan iye ne mapatag si yere kesigpitan mapatag si yere ga ne niya pahalengan malengkan subay sa pinihanen lela tapangandelan tehinang halal ne hinang ne mahram iye ne lela tapangandelan mian sampai tekka iye balik silahat ne. So inin maana kaidah yene bang pesigpit kahalan dembua lelahin niya waktu ne bisan pe bangga syarat tehinang hinalal ni basta miaan tambal hadjaya na kesigpitan din demian. So tugusin kaidahin wa idha tasa al-amru daqa sumagua pe inne sumagua bang isab ne peluhaya ne balik upama tekka ne iye balik silahat ne duk yene mahram ne baha uduman kasumbang ne mian. So na ekka ne pemenean ne seddi amban mahram ne amban kasumbang ne li. So peluhaya ne balik kahalan nen peluha ne balik kahalan nen tahan megpene ne iye bang sine mahram nen nanan si inin pensyong kaidahin wa idha tasa al-amru peluha ne keluhayahan iye ne rendele niya ne mahram ne sedili kesumbang ne idha daqa pekiput ne balik bakas pineluha islamin balik ne haram hinang ne mahram iye ne duman kesumbang ne lay bisan keniyaan nen tepengendelan maananin bang peluhaya ne kahalan iye ne manusiain balik ne pekiput iye ne bakas hinarus si iye lay. Inin sambung Imam Syafi'ihin si tenged parkalain inen me umat Islam. So inin tebebeg tebi inin sa hayatin al-yawmiyah. Yeni si parkala tebi miaan elew. Lagi si zaman ko ito inen. So bang keniyaan nen pesigpit si zaman kahalan ko ito. Upama kome pandemic dalam dunia inin. Labi ne ko ito dahatos nyibo mamatain. Labi ne ko ito miaan de milyon duk 500,000 1.5 manusia infected dalam dunia. Dalam Pilipinas labi ne 4,000. Dalam lahat tabi Mindanao mismo ram Sambuanga tapit-tapit tabi. Niya ne mian cases nen 8. Dalam Basilan pihak jayat 400 labi person under monitoring duk under investigation mana ne niya symptoms sinsakin inen niya possibility ne paatag ubus bumangkin taag pang inin niya waktu ne bang magtipon-tipon kitebi sali ru si parkala ibadat duk dumai peluha sakin inen pelegge sakin inen kesigpitan kitebi iyan piuhap me pagtipon-tiponan iyan ban pekenyaan nen cambayang jamaah ban pekenyaan nen cambayang jumaat baka pekiput ne iyan parkala nule ittasa bisan kenyaan nen parkala iyan gejinari tehinang harus ne sabab iyan pengeligno kekiputan mapaatag si kauli. So penkaidahin wa idha tasa'a al-amru daqa sabang peluhaya ne balik upama okay ne balik lahatin aan ne balik pandemikin aan ne balik iyan COVID 2019 balik ne pekiput daqa haram ne keu isab bangge ne keu piu megjumaat pabalik pegega ne niya iyan heli anu si me parkala inen. So inin amban me penenggehan sin iyan agama Islam inen me pong tinai kalasahan. So ara ko pasti manamalan iyan si tenged kaidah inen. So kaidah number 2 ad-darurat tubihul mahdhurat yene parkala mekemudaratin tubihul mahdhurat tehinang harus ne parkala tinaggahin.
Tahinang harus ne parkala tinaggahin. Nainin may umat Islam. Yene upamahanin. Darura si kealumno. Kung ano pinainte may example ten chinile, tulak kayo si kapaslangan. Atawakan piyo kayo si dembuwa lahat. Si dembuwa lahat. Tulak kayo piyo si dembuwa lahat. Duman lahat Muslim. Ga ni ali ase-asenu kinakan halal. Ga ni ali numbay la ipinaing sumbalian Muslim. Sumbalian me musyrik upama malaihin. Si dembuwa me lahat niyan. Ga niya Muslim ne. Ga niya magsumbali me binatang sumbalian Muslim. So, sumbalian musyrik, gay manjari kakanu. Yan manjari kinakanu, sumbalian ahlul kitab. Siya bang musyrik, gay manjari kakanu. So, ga niya ali ahlul kitab, Christian duk Yahudi. Ga niya ali Muslim. Meniyain, sumbalian musyrik do. Haram yan kakanu. Sa problemahin, banggay keumangan amban sumbalian yan musyrik miyaan. Kinebobol keu. Niya waktu ne. Maka matay keuhin keugto sa pamengge pamangan numyan. So, ban kene anen sumbalian musyrik iyene tehinang numyan atawakan mapaatag silahat miyaan manjari keumangan sabab iyene kemudaratan mapaatag sigin hawabaran nulay. Mapaatag sigin hawabaran nulay. Bisan kenen haram tehinang harus si kaumamanganin sababan iya ni kemudaratan pengagpangugin hawabaran nulay. So, hunit kainin hinati. Duman hunit hinati. May pong tinaikalasahan. So, ko yaman ko ito ininen. Yene penenggahan may kaulamain. Ad-darurat. Tubihul mahadurat. Gay kayo ng bahayang jumaat. Subhanallah. Kaba. Dusy hadji yan. Gay kayo magjumaat. Dusy hadji. So, miyaan yene do siya bangkyo ang Jumaat na may kepeg Jumaat pinagtuuran tinatakan wa Allah Ta'ala dalam pangatayan no pegke nifakin pegke munafikin. So kome ko itule kome tu dalam mamlaka dalam Saudi atau akan lusi lahat bang mapakalin 4 Jumaat na kita biga makapag Jumaat do siya payamanon way ulamain magpeniya ifta bese haram ne yene menggemek jumaatin atasan hinarus dahu amat gemek jumaat ahin amat tahu magluhul si rumah sabab yene kemudaratan mapaatag si kwe itu yene pandemic COVID-19 ini. So hangkan nega niya mufti dalam dunia Malaysia Indonesia Malaysia Jordan Saudi Arabia Syria, Turki mismo kasi pinbi wega magjumaat Turkihin tedo fake news kam dehelu pega magjumaat Turkihin ang Saudi sa kitebin patta Tayyip Erdogan sinulatan patta-patain sa ili wega magtambel masjid Erdogan fake news miyaan sinulat hadja taytanin sa ili wega sa Turkihin ga magtambel masjid sa dahil pa siya magtembel masjid ang Saudi. Gaya magjamaah masjid. Gaya magjumaah masjid ang Saudi. So, United Kingdom, Amerika, Australia, kemon siya magitipak. Uy, magdembuwa ulamainin si parkala. Yene, nga harus parkala. Gaya pagjumaat atawakan gaya pagjamaah si masjid buadapun. Dembuwa ang kabair, ang siya hadje. So, sabab pangagpang yene kemudaratan meketawa singin hawabaran manusia ali. Pinain wepe alaga pero isang paatag. Isa nin magpain kitewe ga paatag puting hadje we ga paatag bangla ni tewa si sambuanga. We ga tepit-tepit nerwin tapan teuro ay lan sambuanggahin bang sambuangga ni. Wega paatag bang paatag si Pilipinas. Basilanin lamud amban Pilipinas. Betatin ni pinain pagi Pilipinasin. Pamarintanin mian duman Christian presidente ni. So pepitihap barm under autonomy kita under hukuman sin Islam iklim. Sine sin hukuman syara Islam under barm. Meg-ifta
iyan miyaan anu barmin we benal dinaki kita ro magjumat sabab na ni tewa di lembar. So puting hadya manamalan magpain ke wega niya tewa di lem lahat niya ni may pong tinai kalasahan. So bisan pe agen ga niya tewa bang ase-aseno ketek kanin daruratin S7B kemudaratanin bang kenian nen umatag ni pihanu labayan nen bangsa inggep kaanen kaalanin bang ase-asenu song paatag nen pihanu labayan nen bangsa inggep panagang iyahin esebeseb bibis sarainin panak daruratin kemudaratanin bang paatag ni pegpikilan nun bangsa inggep kaanen bang ase-asenu song paatag nen pihahun labayan nen bangsa inggep panagang nu iyahin. So panagang nu iyahin kuane me dembua amban iene panagang sin at-ta'un yene saki sin flu kome Spanish flu yene kome ta'un yene si medjaman tagna adamut tajammu dinak gay megtipupuk aahin duk gay pe leggay sakihin duk gay petek ka iene sakihin sali ru si pag si tabu sali ru si mian may pagkansertan, pagseminaran, pagprograman upama. Lamud ni, lai hangkan ni, talapay sampay si masjid, pagi yuro kekan pagjamaah duk pagjuma. Bang ilo jumaat duk yuro pa ikaahin may pong tinaikalasahan. So, ini pa isab inangutten bi, inin tinenggahan mo ti dalam dunya. So, pinain. Isa. Pinain. Okay, ni barn, tewa. Sa barangay kun gak tewa. Barangay kun pinain gak tewa. Munisipal kun gak ro tewa. So sampai munisipal kun talapay. Gak niya tahinang no under barm kew under Philippines kew. Pain kaidahin ang bandeng kepak at tabi'un. Iene pe inne parkala menuhut-nuhutin tuhut hukuman nen si tinuhut-tuhut nen. Inim kaida rabin kailangan subay pinahamwe tebi. Upaman, pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, zakatul janin zakatu ummihi. Yene pe inne miaan penumbali nu sai penumbali nu yene miaan anak sapi dia lembetengin atau akan anak sapi dia lembetengin. Yene penumbali nu ina nele. So sa inggem inam ana hadis ini. Bangkew numbali sapi beteng. Inin peguan kaidah ini inin. Bangkew numbali sapi beteng. Numbali sapi beteng. Pag sumbali no sa hili sapi mebeteng miyaan. Pegsisian no sapiin. Niya anak nilay dialem pagpayam numate ini. Tilewin. Halal si aku miyaan yene anak sapi atau akan anak kambing miyaan atau akan hukuman bangkay pegigat sumbali hukuman nen lai halal yene anak ne dilembeteng men ban gat sumbali nu pegge penumbali nu iyelay penumbali nu ina nelay tuhut ne hukuman nen ko kantang te sumbali nu iyene anak ne memetay dalam beteng mian manjari kakannu iene mian anak ne dalam beteng mian bagkenaan nen pegwa mati pinan gak tesumbali gai tuhut ne hukuman nen tesumbali pege tesumbali nu ne inanen pege ge mian lumekkat at-tabi'u tabi'un nyaddo hukuman anakin petuhut hukuman nen si hukuman iene sa inale inin ma umat Islam supaya tinaliten Rasul sallallahu alaihi wasallam pen Allah Ta'ala ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna oke dembua nabi bangkenia annen niman keu amban me kerendehan nu yan nati mana nun sepenne sampai urungan nu penne iddah so hadis inin ayat ini peturun sinabihin
bisan peturun sinebihin, pegge kita bi tuhut hukumanten bi, nuhut sinebite Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamud sampai kita bi, si alen nuhut, sinebite Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ban peturun ayatin, sinebihin, lamud kita tewa hukuman yene ayat lay, pegge te bilang kita amban umat ne nuhut tuju ye. So, kita, yene underbarm, bang mag-ifta yene mufti barmin ko Abu Hurairah undasan, Sheikh Abu Hurairah undasan, atau mag-ifta entero Pilipinasin. Giko mekepeg-claim, we ga tuhot barangay nun, pegge te bilang yamban anak barm. At tabi'un, tuhot hukuman nun yene si, lahat pelehan nule. Tuhot hukuman nun yene si, lahat pegnekuraan nule. So, we ko mag-claim, we ga tuhot yene barangay nun, yene si ifta, di alam barmlay. Gimana cari siya? At tabi'un. Bisa nahati si Syara Pilipinas. Upama, miyaan mag-angkas kayo. Pinain gaman jari mag-angkasin. So, si Manila, inin Syara Pilipinas si Manila, gay pinan manjari mag-angkasin data motor. Pagke, subay niya social distancing. So, pagtaabot mag-betad Syara di ILG miyaan, pagge lamud basilanin entero Pilipinas, lamud kita si Syara le. So, way kyo, udali kyo. Way pinain gay manjari mag-angkasin to dilem basilan. Bu inangkas kun andakuro. Dumando asid di. Bang data motor awe mag-angkas kami siya, bang siluma, bang petek, ka-driver pa kami karuangan. Ini pa idame Syara, ini pinan. Uy lamod basilan. So, gay kiyo may kipig-claim. Uy lamod basilanin. Pegge basilanin. Lamod dilem Pilipinas, duman basilanin country seddi, duman lahat seddi. So, bang megginang Syara di ILG, pegge under di ILG mayor dilem basilanin, hangkan kita bitalamod si Syara lay, bisan kenya annen andan inang kasnun. So, si Syara Pilipinas, niya pende at tabi'un, tuhot hukuman nun yun si tinuhot-tuhot nulay. Lemikian si Syara Islam may pong tinaikalasan niya sa hili. Nahangkan na pagtaabot mag-ipta. Balmin, gay ko may kipag-claim. Gay kita magduse, si alen yene, dembo barangay kita, bisan ga niya tawa lai, asal pinuhot te nekurate. Nekurate, amban barn, pegi lamud kite, amban yene dilim pagbaya-bayaan dili. So, penuge ko kapag baya-bayaan, duman siya iyan, penu nekuraan. Naehad ja mahugagain. Bang meg-ifta siya, pasalan inin, gekyo megnekura. Siya bang taabot ne soplay pinangurungin, pegnekuraan nun siya. Bang taabot sin pinangurungin pagnekuraan nun siya. Bang ifta upama may pasalan agama, masjid. Aga niya pag nekura siya ako. Duman siya nekura ko. So, hadjapan mahugagain ne. Bang di ko magnakura bang sitingad agama ni sa inin bese. Bakas pingedjaan de patanam. Sa pagtaabot ni soplay pinangurungin. Atawakan sin pinangurungin. Nekura nun siya balik. Da sayli geman jari tiap-tiap nekura nu sali dudunya sali ru agama subay tuhut nu ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum o kam manusia magtaat kam si Allah duk magtaat kam si rasul ne wa ulil amri minkum duk yene megnekura dialem kauman biyan lamud bang si agama iya ne ke ulamaan. Nah, ini problemahin may umat Islam. So, pas. Inin, explain ko inin si Kitevi, Sharon, niya na ipadyain may ngama. Atawakan niya na dyan gay kasulutan si may bisyara inin. Sumagawa payaman bi. Gana, bisyarate pegwa, amban bisyarate ririhante. Amban kitab ineddo, tanda pemebbeg si ke ulamaan tevi.
we bennal ipta din, we bennal pinegwa rin, tumuon, duk tumewa, duk amban agam Allah Ta'ala, gak pegua amban dalam Quran, duk amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gay kakan akalku, sala kemon ulama dalam dunyahin, sala kemon mufti dalam dunyahin, sala ulama dalam Pilipinasin magdembuak, ubus aku, terabahukun upama mian megwilding, terabahukun upama megpapatching, sarun asal terabahu halga inin, terabahukun megsisongget, terabahukun megsusu kawa sangem, ubus aku metumuunin, pain ko ulama ini masalain. Gay manjari sili, gay kakanakalku, sala kemon ulama dem dunya bakas magdungkad kitab sekiananin, ubus aku terabahukun mian mag-driver upama megsusu bang sangim, megwi-wielding, meg-vulcanizing sa ili. Usaha halal ini dok. Harga manamalan usaha ini. Sumagua pang taabot na pasyalan agama pagyaduman kitab ilungkad den lain may basi gene kita makabatok. So ge kakan akal ko kita bi may korekin. Bang sigat agama bisa. So pasti manamalan agama ten bi. Pasti manamalan. So bang upama niya pagay may kitema. Inin ganta pa may bagsim ka wala sime ka wala maante. Alhamdulillah. Nabang upama niya pagay may kitema may parkalain inin natantunin. So continue te. Manjari rukuisab miyaan akahan bi. Manjari ko bakahan bi pinain bisarano man ga tinema. Tesulat di dalam kitab sa inin palman Rasulullah, tesulat tem kitab inin explainan ke ulamaanin. Tema kuru, duk tema teru bang upamanin. Horu we di dalam kitab atau akan me di dalam explainan me ke ulamaan. So sa bang upama guni-guri nu pinaanuhin, pikilan nu pinalenganin. Kauru mananarahan dinon. Na I'm sorry asal masih bisa binabegan kun me ke ulamaanin. So nansi inin. Kaida si ketel lume pong tinaik kalasahan. Ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Yene pangagpang no miyaan pangagpang no yene kemulahan lay. Yene daganta-gantaan ta pangagpang no hadja iyale kay kumanjari palabi. Upama Gania kakan no seddi malaingkan may bawi atau akan may aso. So, kakanan no si asule atau akan bawile, kakanan ara-ara survive kew hadja. Pangagpang no yene kemudaratan si baran no lay. Sumagua bang palabi pe billahi, bang palabi na billahi, megpeeso, lewean ngeggak, lewean kepengalisikan kutu weteng nen wetet dingin. Puas ili. Nampak urungan ko kita loho-loho ne. Ko ne kita hadja baya mian mangan balik pesong-song. So inin gay manjari. Pegge pein kaidahin. Sugpat nen amban surut ne. Ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Inagpangan ke mudaratan may petek kasi ke ulay. Yene ara-ara survive ke hadja amban ke mudaratan ulay. Na pinainuwi ga. Uy, pinain ga umabot. So, ara-ara survive kaya taman sumuhin. Pegge ada kala sumulay, nyasuwa ne kaya parkala halal makatamping iyan darurat nulay, tehinanggay ne kaya manjari ngagpangan iyan ne darurat nulay, kemudaratan nulay, parkala hinaramin pegge niya ne halal makaagpangan iyan. Pasti manamalan. Pasti. So ko ito ini. Bang upa mangabot ubos COVID-19. Pandemic ini. Masi-masi pe ulama in mag-ipta. Masi-masi pe ulama in mag-ipta. Wege kita binamanjari magjumaat. Wege ni kita bimanjari at masjid. Anak aku penuhutan binga taksi bisa namban live sa ini.
Way sa pinain, ubus ni kemudaratanin sa ili. Tahinanggay ni halal maintain binayan ni pinain biyan. Manjari ako penuhutan bi memisahan siyahin upama mangatak siyahin amban live atau kan amban data mimbar amban khutbah amban pagseminaran bang pagtaabot ni okay COVID-19 inin tahala sige-sige paiptaren wege kita manjari magjumaat. So samantaraan gay tahala iyan miyaan COVID-19 inin so pong tinaik kalasahan tuqaddar bi qadari daruratin inagbangan pemasi si tamanan iene si tamanan darurat lay. Inin pong tinaik kalasahan. Inin me pong tinaik kalasahan si tengged parkala ini. Nah soge ke manjari upama miaan megluto upama me lumengan keusilan. Wenu magluto ko amban maine binatang haram bakasinalal si hinarus si aku mian. Tagi gay kay manjari magluto para kakano ini bang tek ka magpeesyo atau kan leban magbehug sambatan anuhin. Tagi yeru inalaud cara si kauhin. Tuqaddaru bi qadari yene mian daganta-gantaan makaagpangan kemudaratan nulay. Keruwe keempat al-idtiraru la yubtilu haqqal ghair. Yene kemudaratanin gay isab manjari lepas we ne hak sawe nun. Pakalen bi kaida inin nisisita manamalan sugpat iyene tapik te bimian. Al-idtiraru la yubtilu haqqal ghair. Yene kemudaratanin duman maananin lepas ne hak sawe nun. Upama silaan keu sikapaslangan situlakan gak niya kakan no seddi malengkan niya tekete no sayili me manuk miyaan tege dapu sa problemahin banggay sigpang no banggay baybag no gak niya kakan no upama gak niya kakan no sia-sia keo kau mebek katan mo ikaw tuin so asal-asal nilai zaman tagna haram tangkew no manuk miyaan. Haram iddo no manuk miyaan pag duman cikau. So manjari miyan baybag no. Manjari miyaan sumbali no pinua. Pinua sa ili. Us bu sinumbali. Dumane binaybag basa pinapati us gani lebe sinumbali. Manjari miyan iddo no sinumbali. Dangkat dusenulay ban menuk ineddo nun bantang kew yene kwe bentuk pengeddo nu yehin gay kew magduse sumagua duman maanane lay we gay neveran nu manukrey bang kew tek kabalik du krumuhayan kew duman maanane lay we lepas ne hak iyene dapuk manukley. Wege ni manjari beran. Hangkan ni al-idtiraru la yubtilu haqqal ghair yene kemudaratanin kesigpitan mapaatag si kehun duman maananin we lepas ni hak sewe nun. Du seru madangkatin sa bang hak sewe nulay masih pesu beberan no manuk. Yene sinumbali nulay. Uruhan tepi ke example namba. Upama nuhot kam data kapal. May magbibisnis buwahan ko may bisnis pente amma kuntag na. Pagtaabot lu amban antag kami ni miyan hapsang buwangga naihip tewa goyak iyan ni miyan anu miyan. Tewa goyak miyan kapal miyan atau akan bautu miyan. Atau akan palakaya miyan. So mungkin kau mian ligtas, subay kau ngalabo amban me duaan, yene aale, bang me ni ale bakas me megpebo. Sikau, so labo nu buahan danganin, makalabo keu, me sempu sugub, atau akan me 20 sugub, atau akan me sempu tuung, atau akan me 20 tuung. Kau pagpepohan ni anu lay.
So asal-asal nen bang labo nu me tuung re ga niya ujung poon. Way labo nu alataahin ga niya ujung poon ne. Ga niya sababan ne. Haram. Sumagwa. Sabab kemudaratan baranno re bang keu tewa goyak. Niya waktu ne tubag kewe goyak le duk buah kapal nun. Tehinang hilarus iya ne pangalabo nu me sugub aalay. Sumagwa. Du senu badang katsika ulay. Du seru maaan amban ka ulay. Sa duman maanane le lepas ne baid me tuung ilabo le atawakan me sugub ilabo le amban iya ne dapu sugub le. So pasti manamalan me pong tinaikalasan. Al-idtiraru la yubtilu haqqal ghair. Iyene kemudaratanin. Duman maananin we ngelepas iyene kepetutan sewe nune. Hak sewe nune. So inin amban me inexplain we tebi si tinged iyene parkala inin me pong tinaikalasan. So agamatin bi pasti manamalan, agamatin bi hap manamalan, agamatin bi timbang manamalan, sa bang upama sumusumud de, pamayaman nun, gay timbang agama nun, gay timbang palingan ulamain, hatu mangga metimbangin, pamahamtin, mangga metimbangin, akaltin, hangkan, pagtaabot sa ili, ga timbang pamayam te iya ni agamali. Isa nin sababan iyene kaawam tebi ako ne penuhutan maawamin pagaduman pero kuinin matauhin. So kailangan nin tambal nin ngadji me pong tinaikalasan pakale duk kitebigay kahaba ni hadyan niya sinubahat way me ame taw amban kitebihin kaawaman kitebi kahaba si tinged parkala ini. So inin lecture tenbi kuap-kuap itu mian yene kaida 4 me pong tinaikalasahan yene anak sin kaida te subahat te bidiilew anak sin kod te subahat te bidiilew ad-darurat la yubtilu haqqal ghair mian yene al-mashaqqatu tajlibu at-taysir yene penne mian kehunitin ngonot sin kemurahan amban anak ni tesubahat te bimiaan isa nen al-amru idha daqat tasa' wa idha tasa'a daq parkalain bang pekiput ngurungan keluhayahan sa bang ne kelumuhaya ngurungan kaune balik kekiputan ngurungan kaune balik kekiputan kedua kaidah tedote ad-darurat tubihul mahdhurat yene kemudaratanin tehinang nga harus sin tinaggahin. Ketelunen, ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Yene kemudaratanin sinagang ganta-ganta mudarat li. Siya bang palabi ni amban iye ni amban mudarat nuli gene manjari. Keempat nen, al-idtiraru la yubtilu haqqal ghair. Kemudaratanin duman maananin we ngelepas iye ni kepetut cawe nune. Atawakan iye ni hak cawe nune. Miaan te explain te miaan dembuak kemon insyaallah taala bang pan isab paham bang pan isab miaan teheti tebi bang ine tinanggihan me keulamaan tebi yeni si tenged parkala mapaatag si kitebi kuituin inen bang upama niya me gape miaan paham si tenged parkala li ga tahati tebi si tenged parkala li game ke ini abang upama pagpayam binia salaku iya ne si mian me pinein kuli game ke ini akahanon biku wa mian sala wa mian gay tumun accept kuru duktay ma kuru bang upama pagpayam me tumuunin iya ne si me magpain iya ne we ga tumuun si me keulamaanin magpain ga tumuun iya ne mian ifta me kemuftihan dia dalam dunyahin sumagwa asal si guru kwadja gay siya magdembua bang kene annen kabatalan iya ni miaan sinubahat din puas ambani miaan salam dua aku si kaam kemon me pong tinaikut do dalam Saudi me pong tinaikut dalam Jeddah latun ne ke usbawarisan Madinah Makkah dalam Taif dalam Dammam si Ahsa si Abha si Al-Qatif
si Baha, si Asyarqiyah, mian tu dalam Riyadh, me pong tinaiku si Darul Zikir, duk si Hayu Shifa, duk antag-antag na tu dalam Riyadh, papap na kita bihadja kemon bang kita bipan pinalahala wa Allah Ta'alahin. Me pong tinay kami, si Kuwait, si Dubai, si Bahrain, si Qatar, si Sudan, si Jordan, si Syria, salam dua si kaam kemon, pagak-agak na kamhadja, iyan miyan si peluhan biru, bang kita bipain, bang kampan pinalihala wa Allah Subhanahu wa Ta'alahin. Lemikian me pong tinay kami si Depan, si me United Kingdom, si Europe ni, si me Amerika me pong tinay kami lai, mian pasabo, iyan si live TV inen. Salam dua si kam kemon bang kampain dalam palihala Allah Subhanahu wa Ta'alahin. Demikian me pong tinay kami mian si tindakan dalam Brunei, dalam Malaysia, Indonesia, dalam Thailand, dalam India, dalam Pakistan, dalam Nepal, dalam Kamboja, dalam Vietnam, dalam Laos. Komeni alay me iyakan sumipit. Painte tepi pegetian antag-antag dalam dunia ni iyakan. Salam dua si kaam kemon. Duk si Philippines mula-mula me pong tinay kami dari Pilipinas. Salam dua kemon bang kampan isa pinalihala amban iya ni kemon kalatan. Salam dua na si kaam kemon dua me pong tinay kalasahan. Duahan bisa aku bang pan isa kita tinaupikan wa Allah Ta'ala kemon. Duk pong tinay itewi yene me tewa COVID-19 2019 ini tewa virus. Duahan te bisi insyaallah tinima duaaten bitudyo siye bang pan siye isab mura kole duk balik kasay iene ko me jaban tagnain ko ituing inen magpain si wega niya tambal kobirin sumagua megpeturun sakin inen iye maka gees ngaan sinsaki amban yene kemon metewain so dua tambal ten bi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam dua si kaam kemon. Maid ku si kaam silapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. La ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.